penghormatan ulun tuan kepada Tunku Khatib yang percayai ulun tuan untuk giu bacakan limong daripada 2 rukun al-khutbah. Segalam ulun tuan bacakan limong daripada 2 rukun al-khutbah, marilah sejenak sebagaimana lazimnya kita awali dengan kata-kata nasihat. Semoga kata nasihat ini bermanfaat bagi ulun tuan dan menancit bagi tungku-tungku hadirin sekalian. Hadirin jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, judul khutbah ulun tuan tentang cinta kepada Nabi dan cinta kepada ulama. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, getanya hidup dalam 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan dalam jangka pendek. Yang kedua, kebahagiaan dalam jangka panjang. Kebahagiaan dalam jangka pendek yakni hasanah fid dunia, kebahagiaan hina dunia. Kebahagiaan hina dunia menurut batas umur getanya. Kadang-kadang umur getanya 20 tahun, kadang-kadang umur getanya umur Ghalib dum umur Rasulullah 60 tahun, kadang-kadang umur getanya 100 tahun. Maka eknan kebahagiaan di dunia. Maka dalam gebi kehidupan sementara oleh Allah, maka legetanya betua tak tuntut atau amalan akhirat, karena setiap tak tuntut akhirat mendapat dunia. Setiap tak tuntut dunia belum tentu mendapat akhirat. Karena setiap tak pula pada timoh naliung, setiap tak pula naliung galam tente timoh padi. Maka setiap tak tuntut akhirat mendapat dunia, setiap tak tuntut dunia belum tentu mendapat akhirat. Maka nekun lau kanati dunia tadumu li ahadin lakana Rasulullah fiha mukhalladan. Andai kata dunianya diwariskan oleh Allah Ta'ala kepada saudara urang, niscaya sungguh dunianya nalah diwaris oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Wa fiha mukhalladan, dan kepekekai Nabi Muhammad hinai dunia. Padahal Nabi Muhammad urang yang paling gegasih oleh Allah Ta'ala, tapi hana gejuk dunianya selama-lama kepada Nabi Muhammad. Dunianya gejuk oleh Allah kepada Nabi Muhammad menurut sekadar umur Nabi Muhammad, iaitu 60 tahun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumaat yang dirahmati Allah. Yang kedua, kehidupan kebahagiaan dalam jangka panjang. Kehidupan kebahagiaan dalam jangka panjang yakni hasanah fil akhirah, kebahagiaan di negara akhirat. Kebahagiaan di negara akhirat suatu kebahagiaan yang didambakan oleh segenap manusia. Maka apa saja yang lagut, yang beruntung untuk tabah negara akhirat, lagi tajak bet dan tak semubet, tak santuni anu yatim, tak bantu fakir miskin, tak haji bagi orang yang mampu, dan menanci cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada ulama, itulah mendapat kebahagiaan selama-lamanya, kebahagiaan di negara akhirat. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumaat yang dirahmati Allah. Cinta getanya kepada Nabi
yaitu selalu tak ingat kepada Nabi. Man ahabba syai'an aksara zikruhu, si barangkasa cinta kepada sesuatu, niscaya lebih banyak menyebutnya. Cinta ke Allah, maka lebih le tak ingat Allah, lebih le tak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanci tak ingat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, le tak sebut nan Nabi, iaitu bela tak baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kepegah li Nabi, sallu alayya fa inna salatikum ma'rudatun alayya, berselawat olehmu kepadaku, maka sesungguhnya selawat kamu datang kepadaku. Rasulullah guyum selawat kepada droninyan, karena dengan selawat roh kepada Rasulullah, Rasulullah akan guyum selawat kepada kitanya. Salah satu orang yang selamat daripada haru-hara kiamat, orang yang selamat daripada bencana-bencana kiamat, yaitu orang yang le selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nepegah oleh Rasulullah, in anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawatiniha aksarakum alayya salatan. In anjakum yaumal qiyamati, jika aku lepas akan kamu pada hari kiamat, jika legetanya perle selamat, yaitu ba'ura kiamat, min ahwaliha, daripada haru-hara kiamat, wa mawatiniha, dan bencana-bencana kiamat, aksarakum alayya salatan, niscaya berbanyaklah kamu berselawat kepadaku. Nyamban nepegah li Rasulullah, so yang perle selamat daripada haru-hara kiamat, bencana-bencana kiamat, maka bela tam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang miskin, tapi Rasulullah tidak pernah mengemis. Rasulullah bekerja keras. Rasulullah selalu cinta kepada orang fakir miskin. Rasulullah adalah seorang anak yatim piatu, maka Rasulullah senantiasa cinta kepada anak yatim piatu. Maka orang yang cinta kepada anak yatim, orang yang cinta kepada fakir miskin, maka orangnya adalah orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nepegah li Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, si berangkasa cinta kepada lun, maka nalah orangnya saja lun dalam syurga. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian orang yang bahagia hidup selama-lamanya di negara akhirat dalam jangka panjang, yaitu orang yang cinta kepada ulama. Maka selalulah cinta kepada ulama, sayangilah kepada ulama, hanggebi bermusuh kepada ulama, hanggebi memakai dengan orang alim. Karena nepegah le Rasulullah, ulama'u ummati ka anbiya Bani Israel, ulama lun adalah seperti Nabi Bani Israel, sederajat dengan Nabi Musa. Al ulama'u warisatul anbiya'i, ulama adalah waris para nabi-nabi. Maka oleh karena
bila kita cinta kepada para ulama, berarti kita cinta kepada Nabi. Islam akan jiweh bak kita apabila ulama na di dalam kampung hang getem semebut. Ulama na di dalam kampung tapi hana urang jak beut, hana urang yak murno. Nyo Islam akan jiweh bak kita. Maka nepegah li Nabi, sayati zamanon ala ummati yafiruna minal ulamai wal fuqahai. Selagi akan datang terus bak saboh masa syik putih tuha muda inong dan agam, mereka itu lari daripada ulama, mereka itu lari daripada ulama fikah. Maka oleh karenanya selalulah bersama dengan ulama, karena orang yang bersama dengan ulama, orang yang cinta dengan ulama, orang yang sayang atau berteman dengan ulama, seperti orang masuk ke kebun bunga. Lagi orang tamong lam saboh kebun bungong, di dalam bungongnya na bermacam-macam bungong. Walaupun legetanya hanjut dapat bungong, namun bungongnya ka tatu mengcum. Maka walaupun legetanya hanjut tacok ilmu ba ulama, tetapi tatu mengduk dengan ulama, sangatlah raya fahala Nabi li Allah Subhanahu wa taala. Julusun saatin indal ulama'i indal alimi ahabu ilallahi min ibadati alfi sanah. 1 jam duduk di samping orang alim, 1 jam duduk di samping ulama lebih mencintai oleh Allah daripada ibadat 1000 tahun. Monya umur tanya tak ibadat 1000 tahun hana umur. Palingna umur tanya 100 tahun. Pakai bancara tak ibadat kepada Allah 1000 tahun. Tetapi sejam tak mengduk dengan ulama, tak mengduk dengan orang alim adalah lebih kecinta oleh Allah daripada tak ibadat 1000 tahun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya ulama adalah hang bicaci, ulama adalah hang bicarut. Karena nupegah lin Nabi man syatama imra'an min ahlil ilmi bi kalimatil jima'i yakfuru. Barang siapa mencaci ulama, barang siapa mencaci ahli ilmu, niscaya dengan kalimat jima', dengan kalimat yang menyakiti para ulama, para orang alim, niscaya jadi kafir. Nyamban nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menankulah ulama suatu saat le getanya perle ulama, suatu saat perle orang malim, suatu saat perle tungku. Maka oleh karenanya tidak boleh bermusuhan. Nabi cara untuk jid ke ulama supaya getanya mengajak ulama, maka tiak murno, tiak tuntut ilmu supaya menjadi orang alim, menjadi ulama. Karena syarat menjadi orang alim, menjadi ulama adalah tak tuntut ilmu dile. Karena nepegah oleh Rasulullah, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Si orang kaso tajak bak saboh jalan, dia tuntut ilmu agama, niscaya Nabi saboh jalan li Allah Ta'ala, yaitu syurga. Wa inna alima yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard.
sesungguhnya orang yang tuntut ilmu jilake ampun setiap asa yang na di langit dan asa yang na di bumi, hatal hitani fil bahri, hingga teruh baungkut yang na di dalam laut, wanam lati fi juhriha, dan teruh bak sidom yang na di dalam umpung. Bandumnya jilake ampun dosa kepada umat Muhammad yang tim tuntut ilmu agama. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat ulun tuan sampaikan sebagai cinta kepada Nabi dan cinta kepada ulama. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi ulun tuan bila kemungkinan bagi tungku-tungku hadirin sekalian.